Yes, reka twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mu bice bitandukanye muherereyemo. Reka tugaruke kuri aferi General de Brigade Gasita. General Gasita wa FARDC, ibintu bikomeje kumera nabi cyane, ibintu bikomeje kugorana. Hariya mu mujyi wa Uvira, abazarendo uyu munsi bamaze gutangaza ko ku munsi w'ejo kuwa mbere nta kazi kagomba kuba, hagomba kuba manifestation itarigeze ibaho, abaturage bakaja mu mihanda bifatanyije n'abazalendo kugira ngo basohore Gasita muri uriya mujyi wa Kinshasa. Barahiriye ku munsi w'ejo ko bagomba kurara bamukuye muri uriya mujyi wa Kinshasa. Amwe mu magambo yabo rero bimvikanye bavuga ko bazamunyuza i Bujumbura agafata indege akerekeza iyo yaje aturutse ase kubera iki Gasita. Leta ya Kongo idashaka kumuhindura, abazalendo nabo bakaba batamushaka hariya mu mujyi wa Uvira. Wahita wibaza kandi nihe nyungu abazalendo mu by'ukuri bafite yo kuba ngo ave hariya, cyangwa se nihe nyungu leta ya Kongo nayo ifite zo kumugumisha hariya mu mujyi wa Uvira. Bakunzi bacu, reka tubabwire ko ku munsi w'ejo Sylvain Ekenge, General Sylvain Ekenge, uyu ni umuvugizi w'igisirikari cya FARDC, yatangaje ko General Gasita, General de Brigade Gasita yoherejwe n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse ashigikiwe 100% n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na Perezida Felix Tshisekedi. Yongeyeho kandi ko General Gasita ko ari umurwanashyaka ndetse ko yagiye akora n'ibikorwa bikomeye cyane mu bice yagiye ayobora. Uwo yagerageje kumwita ko ari umupatriote cyangwa se ko ari umurwanashyaka ukomeye cyane w'imena utarigeze ahemukira ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'igihugu cya Kongo muri rusange. Sylvain Ekenge kandi yagarutse ku magambo akomeye cyane, aho yavuze ko abwira Mai Mai ko zidafite uburenganzira bwo kubagenzura no kubapangira uburyo bapanga ibikorwa byabo bya gisirikari. Avuga ko kandi biriya byakozwe mu buryo buciye mu nzira y'amahoro, mu buryo buzwi, ko FARDC itigeze bikora gihanuka, ahubwo ko ifite confiance ndetse n'icyizere gikomeye cyane muri General Gasita. Reka tubabwire ko kandi nubwo Ekenge yabakura inzira ku murima, akabwira FARDC ko akabwira abazalendo ko bidashoboka ko bashobora guhindura General de Brigade Gasita ngo bamukure hariya mu mujyi wa Uvira kubera ko abazalendo batamushaka. Abazalendo nyuma yaho bakomeje gutangaza ko batamushaka, abarimo General Makanaki, abarimo General Yakutumba, abangabo bose bigize ba General batakagombye no kuba ari abariyetena. Awa watu hawastahili hata kukuwa majenero, hata hawezi kuwa mariyetena. Hawa ni masoldatu, hata si wasolda, ni majambazi. Kina Yakutumba, amri Yakutumba mwenye anajitanga General Irene, hata huyo Irene ni kama hajafanya hata training yoyote. Ni wa Mai Mai tu walikuwa wanahusika na kuiba na kupora na kuua tu wa civilian, raia wa Kinyamulenge, na kunyanyasa tu wakongomani wengine wa kawaida. Sasa kugeza kuri ubu nyine na kuambia mambo si rahisi, ni kama kitakuja kunuka tu, kitakuja kuumana kati ya pande mbili, upande wa FARDC na upande wa wazalendo. Ku munsi w'ejo mu mujyi wa Uvira ihono ntongo bizaba bikomeye cyane, ntabwo ari birya bya ville morte, si mambo ya ville morte. Kesho kutakuwa na mapigano kalikali, kesho kutakuwa na maandamano kalikali, kesho kutakuwa na vurugu mingi sana. Wazalendo wameamua kumfukuza kwa nguvu, kwa amani, hata kwa nguvu watamfukuza. Asipopenda kuenda kwa amani watamfukuza kwa nguvu. Bakunzi bacu, reka tubabwire ko ibingibi ari ibikorwa by'urwango rwabase abaturage by'umwihariko bo mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko noneho wagera muri Sud Kivu, wagera kubo bita abafurero n'ababembe n'abanyito, abanyamurenge bakunze kubita abajenesi. Aya ni amoko akenye, yani ni kabila maskini, ni kabila ya maskini. Eti kwa nini?
aba bantu ni abashangu, ni abanebwe, sijui wanakuanga wivu y'abanyamulenge. Aba bantu bagira ishari ry'abanyamurenge, abafurero n'ababembe n'abanyintu. Ibikorwa byabo bigayitse, ibikorwa byabo byo kwica abanyamurenge no kubasahura no kubatwikira amazu, nibyo bibagejeje kukwanga generale wa FARDC, umusirikari uyoboye region militaire, ushinzwe renseignement n'ibikorwa muri region militaire, nimero ya kabiri, nimero D, ariko bakaba kuri ubu nyine gusa impamvu batamushaka ngo ari uko ari umunyamurenge, ari uko afite isura idasa n'iyabo, nta cana kimwe bamwagiriza, nta cana kimwe bamushinja. Bakomeje kuvuga ko ngo ari we wagize uruhare mu gutanga umujyi wa Bukavu, ariko by'umwihariko babireba umujyi wa Bukavu nta mbaraga zari zirimo zashoboraga kwitanga. Intare za Sarambwe zagendaga nk'intare, n'ubundi zagendaga ntacyo mu nzira zitinya, dore ko FARDC n'aba bazalendo bavuga ko Gasita ari we watanze umujyi wa Bukavu, nabo bari bari ku mirongo y'urugamba. Ingabo za Yakutumba n'ingabo za Makanaki zari zihari, ariko zirutse zitareba inyuma, feri ya mbere zifatira mu mujyi wa Uvira. Reka tubabwire ko uruhande rero rwa wazalendo batangaje ko ku munsi w'ejo hazapfa umuntu, azaba ari kivumbi na jasho. Ejo mu mujyi wa Uvira ngo hagomba kuba ibikorwa by'imyigaragambyo, ku buryo leta ya Kongo izahita ifata umwanzuro wo guhindura General Gasita, bakamuhukura hariya bakareba aho bamujana, ariko hatari muri Uvira. Ibi ngibi rero nubwo byose bikomeje kuba, FARDC ikomeje kugaragariza wazalendo ko nititonda, wazalendo nititonda ngo yemere gukorana na FARDC, ngo yemere General Gasita ko aza kuyobora hariya muri Uvira. FARDC imaze gushimangira ko izakora ibikorwa bikomeye cyane, bivuze ko ishobora kuzagaba ibitero kuri wazalendo, ikabarasa, ikabakura hara mu mujyi wa Uvira, bagasubira mu mashamba. Warudi polini kwenye walitoka waende kukula, baje kurya bya biryo byabo, baza barya ibishindi n'inyama z'inzoka n'ibindi biryo byabo bipfuye nabi, n'ubundi dore ko ari n'abantu, ari umutwe n'ubundi ugizwe n'abamwarumogi, n'abantu badafite ubwenge na buke, badakundana igihugu cyabo. Murakoze rero, reka tubasabe gukanda subscribe. Amakuru yacu turakomeza tuyabakurikiranire, ariko aferi Gasita hariya muri Uvira izasiga kantu. Abo ku ruhande rwa AFC M23 bikomeje rwose kubatangaza cyane, ndetse ibo baravuga ati n'ubundi n'abanzi ku banzi, FARDC na wazalendo n'ubundi bose n'abanzi b'amahoro, iyo abantu n'ubundi bari bakuzanyijeho kugira ngo umwanzi arusheho gucika intege. Reka rero tubikomeze tubitega amaso, turebe niba umunsi w'ejo bizaba, niba koko General Gasita bazamwirukana hariya muri Uvira akagenda, niba koko FARDC izihagararaho ikarasa izi wazalendo zizaba zafunze imihanda, ziyoboye n'imyigaragambyo yo guteza akaduruvayi n'umwuka mubi hariya mu mujyi wa Uvira. Reka ngushimire wowe udahwema kubana natwe no gutega amatwi ibiganiro byacu.